Alright. Binaka ni mbula, malo mbula, no mbula nakwa na takona labo, ni mbula binaka na viokani, ni semrome na kabinaka ni kuwa, kabini singa bakaruwai, sa uchingwa na vitu na miniti, en singa bakaruwai, motika ni madha may viti, may Australia, sa uchingwa na 5. En vitu na miniti na kabini singa bakaruwai, marotaka ni rto siya matalmingo na nonta turanga, to bulan wati mata na vida na mata sa wati, talanga labo, bikirongo sa ucungo na tinkarua na bongi ni singa bakarombuka me matakaliliti ko ni singa bakarawai ngol tukan ngona baka binaka bikim ni kansara na biokani ni semara mai do bulu binaka na ubale na niumbalabu bulu binaka tusibini Antonio kikim ni na bakarong tuk mana singa binaka ni kwa na total na vitalan no momona vital no sa bakadorioti baka dua sa sangital tsuko me tomanitai na buku ni titombu ni beulutanga rtome waseti kuna beokani na nito ame bitalanoa na madawa tolu saoti na kera nganda bitu me waseti ko sona ulutanga binaka ni bula sautu sole bakini bula sautu na nonta mamaroroi na nonta bakabakarau ni sisinga toka bakatalanga kina na maroroi ni nonta iau na itoke metek butak nga na nonta programo na lang talamanda na sere na dorongo de tipo na nonta moni metek butak na nonta bitalono ni kuwa ni mbula pinaka. Manu
toko makaoti na domona na ngone leongo seta kana singa ba tiko me Australia na ngonongo yenda ba kumbul tal matang ko perto na nonta bulangi ertolis tal mai na ker mol molum ngwali tiko mai bira eso era ba rongo tiko mai na nonta marotaka na veulu tanga so ke to sabital no tikina ono sole ngona ngona be masta bulindilo me bisi matile sukina vitalo no sana ko mai ka se matatale ke na vital no sa na buditi ko mena to mane ne sing bela ni kwa pula bina masta Ani sambul bena kana kanda oni samati ko mai na ya kabini kua nere kita naturang kita tokongo kita baka so te karkarao ke na nito maro taka chu na mengang kanan ro anti nani sonangone sana sucarni torawata naka yani kwando na maro le ni to me bakan rukana mata timinda munda mo mai Queensland ni to men ruka ena rara baka turang ni nanda kor turang eso kita wabena benakina bakale na matabio kaningo na nonguni sema tiko mai na besi burbura na sana kabaya viti wilikina na yana na bakaturang orotuma ke baka nimbulu tiko mai na bakata meratuma mauri no aia be talangana bakata merambe ke kio abina bakale na nonguni sema tiko mai na batu bina bale bu na taris na suleti ko nangona me kito mai vital no tal na me o kaningo ena ulu tanga sa vital no tal chikona mata sochi vikim na sematiko mai na buku ni sol baki ni mbula sautu ena nanda sanga na kawai tauke na vika nda bina kata me visauta ki na nanda bakasama ki na nanda rai na kena sanga me sol baki na nanda maroroi ni nanda yao enda rawata na itauke koyako kito me sematal ki na vio kaningo na nanda baka rau ni sa singa tok me baka sa tabuti tok mai na na itobu ni nanda do bing karang karabi ya kota mai oratu na bara na ultango na madha sau chi me kito mai reida kina na ngoni sala tabe nda sa baka wangai kenda chikina baka na itauke ena bunu ya sala ko tukina nanda si na taba sarmanda e sa mbimbi tiko bikenda ni ko ni sa bebe so na ngauna nda kila na kake ni ko sa laba ngamen ni rawata na nanda songo se mendang karabu ka benak na nanda bubale rati ko mai taun dako ke viti se nanda niyan sa nanda bikorkor sa pa kaya ngatag ngati na nanda yaw siya na ilabo nanda rawata ya indo na ultang kito wa sa rekati ko mai na madha wa sa oti o ko kito mai nanu mukina ni ko mendo tal na vital no ko meron ni tul to ko ni ko na kene karuo o bakambote na kena binakat miskubilis talian na yau lelai enda rawat ni toke enda kila binakat ni nunda yau bulan ni toke ya wal sango bulu boleh kani da sango bulu na pasendi ni be kambu le tuka na wasa ena mali olala bati kena be kau nunda ni toke ya ni nda reda na nunda bula senga ni rau lako bata na be ka enda toke na kena tarida da kena nunda bula sautu na itoke endo na kango endo dono me visau se rekla tu guru nanda viturang ambale se vesu tu ena tampa taka ningele mararoi endo dono me visu ta kina kango merani bueta kina na nanda raisa na nanda bakasama ena ngon sala merani toroi taka kina nambula ni nanda sole bakati kona bika enda rawata merani kuni kina na bakadengu nambula marau kina nanda rawata bakabina kana nanda tap yana ulutanga kita wa tomana tumai o bombo tena mai tosar na mboni ko bikin na samtu mana be barra mataki o marota ke ka sona no muni taro orani na tarong me merani kito o ke kito na neto ba mo ide tiko na ultango e senga nindo na ni torai me nandon e na dinti no nandarai ya ke ka sa ya uta ke na vital nongo men da redi ke na ba mbimbi sa nando na ultang benak men da na mak me na mo ni ko na bole na kuna kwa besar masta bulintilo awa wala to ke vida na ultanga nindo to vital no meliu e vida na malni bosa baka pertani o wala to ngona bimbi ni financial literacy kene karua na to go back to basics klana vitala no bote bose kumana bara na bimbi ni nonta rede listal nonta bulu babanua ranta bata buli mikina ni de sengoni kena bimbi metiko na manu manu na imbe na kaka na ika
nabi kakede baya ni ndo zakan na song kakede baka sa baka rute kitu ni sebernia o timba kay sen 2 euro nempa sarpa para utuk mer tangase total na malini posa kay wala tal chunga na be kami waseti ko semi tukana na group wealth group wealth o klan na kay wasetal nga ko ni kwa na kena bimbi ni mararoi so na non dei lab me mararoi me da rei na beka semberniado mai liu na baru sele talang ko ngono bikemu mo na wasia mai so na no bakasa me na viero sa wasia mai manda. Nakabalibu Dr. TV, nakabalibu kumundo na nunggu itokan ni na tigo butal nutu vital manaka binikua. Wa bini binati ko mastani sa madal takat ko bi katua sa vital no chigin. O tigo tangan na nutu vital no naka binikua na nunggu itabi. Na ruangan na singa sa utingo uri to ina dono vital no na ibola mata. Ruana runa turang ito ke rusake nang gasa sa sibiting na bitu sanga bulu kada no rembak. Turangan ni lau, turangan ni rewa. Ro bitar ngi takatunga na non ro bula menanga na ro ndon makamai ro tumbu tagi mai wata kina bisa ro sa mere tananga na ro sa kala so bunu maten singa na ro ada kata ro maten tu andon be kata maten tu endo ada kata na kampanye taro tigo turangani la wona we kangu mai rewa se daba na kasare tare daba na libu ni bisa usado baka wa barita tu sa vital no takana tu vital no iliu na kena da waru tagi na bika me politik yang danang ngone liu na kena waru tagi babi na kena tubo lagi babi na ka me do mandanga bika da dak do na ka ita bare ta to liu ndari da ni ngona weekend da mandara dak aba uklan to bitang no tuna bitang no liu na waseti na bulan babara ubir ma bibi mandana koro na kena tubo lagi babi na songo waru tagi na kena ngona tina kena kakana guli bina kena ika susu na kena manu na kena yau tatambuan na imbe na dama tala bina hati me waru tahi kanga sini waru tahi na mati ni lo mai bunun daga taka tali sarbi ona bital no ruda ka rubi usi tala to kana turango kai tutu bacar tunga na ngoni liu mena korota la ni rela kono ndanga sela koni titi na matai lai yer kai waru lako wara kesempatan saya itu mana bilkan lunchbox sa waru tahi ni rela koni titi na matai lai sa to na mbolo tini ko takata na de mesi lako wata na lunchbox ko tambo tul je bida to bida batana kai taukin rangay lako na lako bi kan matalay sa kautu ya natare din sa dagare din sa baru tayo na lunchbox sa kilazar nga ni kuwa ng buto na lako bikaw rangay sa naman sa buto tal sa baru tayo na kakit rangay lako tiya lay tumay bikaw ya nabasing ilebu na moniti nabasing ilebu na ek saliwa wale na ka bisa tugu bikan tanong dolo dole bangara wale chimay bangara me na penapiu bangara me na buata se le campo nambu menda metaur kenda tal to na do bonita na kalingara ben Indonesia arus ang kaibigo si tokoro na turango tarong nangaw na iliw na lako manda na may dada kenda to weekend do se ba kilailu pero na India ni lako may dada na matali sa kausar to kami na lunch box na roti pasa ngunang ngani basing iliw sa $1 na $1 basing iliw rakan iba to wata weekend to se iliw se mata utelan dalam matali sa baru tayo tumay na kami dalako kinamandalako kurbule yalo koy trata kasi yalo koy baru tayo may na lunch tanggay lako na may do menangonong ko siya yor na welkanta ko na India siya nga bisaw kuna pasal ko alko tuminangona siya lako tungango tapi tahu kenda men tapi dur itu banalay bangkar balikan iliwera raduru nga ba na smokurum siya lunch room lain tolak kina na pasal roti siya tabangar ko tamay to na kina bagata pasar tunga kinta to sa lako saray balikana sa lay bangata kina gaya ro tuna to nang kasing rewo sa buli man nakakan man dakan mi balin da sala ko man may dakan tang mi buli kakan talis ibunon dadak itawon man bal nakakan ko buli bal dum sa garawat kina na no mula ko may basing lewo na smoke ko na afternoon tea sandun sa may no muli buli talti ron gaya waiter nangauna yo naila ko nangauna sin rosin dun Muhammad na pawd nangauna ron bulo may kina libisa may nailap dasara itu nga ko nang tondo sa sing dangan ningay niolo ko nalibuli bulto nang kasa ningay duro tumpo na tondo sing mandangan into libo nang sa sing mandangan ba bag shopping bag orong ko ngaling nga mo nakaw spenta kin tondo ya o duro tumba ba kay liw ni tondo
sasine na troli kena duindu ya yo nonda approach tai kenda na visau ya isanga di visau ti wali bukin to ni toke meto raida batana visau saado le sau ni tumbu ni sau ni aya kena dava menta daga tai kenda kena meron ni sotava na visau ya na kena tumbu daga na isau na dava so ran na mus baka to ni subatal bitalon ma da rosa au ti mo sot na nonda tubu baka kena baro tagi babi na be kameron da sotava kina nambula anda sala udur mo tingko kenda na singa ni visau tando na ka ni singa na andre talanga na lama tarau ena la log anga no mo muti uta inda tu vital mana ka binak Sì, benak vale besar na bare. Nagirida ni rosa turang santo to kanay tambay. Ro release ti ko rosa bandin din taka. Na besaw saya na kasangay bibibi ka na ito kay enta parang chung medikwa na daba menta takaway. Babi ni binakini kim do na turangan ni do na ngono mito may vital no kinikwa. May tomaniti ko na vital no ni biba kong geti. Ni saya do na besaw na baka roda pa nandun mintataka. Bambul sa tuko bikim ni na ulo ni bubale ni barong tuko minikua baka talanga kini bikim ni na marambatina ngodo na ulo tanga binaka ndaro ni da vital no taka no talo ni bale yo maro taka ni rito sule no no to ngona na no to turanga ngo meto vital no taka kina na ulo tanga ni baka raw kena nonta sabak di taka ngo na visa usaya ko sa tata mengo na runondo rusa bukaba na taba ndondo menta takaba me bisa may na bera kina nonta baka raw me baka durbina kala songo kena bulan ni bubale tunong sarang go bi turangayalu sebutukan ke oranyo o tomalanga mena vitalan no sa tabuta me no bare na bukni rona ulutanga na baka raw kena bisa sa kuniti ko nonta po no may fit. Na valeu Ramayanu, na valeu Ramayanu kay Weka. Maro valeu nito may tumantal na vital no tua takaban na marawa rua marawa tolu sauti. Ya, au nabi na katanga mo lande mo sarangaya ni ako no kintutua chinchikin na nasinga. Balata ni dona ulu tanga binaka kota tagi may toktati. Nona kota mayo ko ya nona baka nona listal nona listal ngai kai votu may na lona na kando tu nona tumbu turanga se tumbu marama beka nona do tukuna na vesinga kede mendona ka menda teachi assim que lá Dr. T o na tumbu turanga se tumbu marama Iya, turang tamang. iya corre. Quando noi abbiamo ikuta taki mekina nakawari da nangono le bosiki na berto na le tolu na maramay. Ngone le ngone to, maram ngone to ka orto atig bunan no to business ni law firm. O wali tu no berto ni no gula ko tsuna matangin singa ori de ro na le ro na turun do na turang ni viti do na turang ni dia. Ro daga tsiko mbachingo insal, kauta sarna ro guna no ro daga tsiko. Iya engkau baka walu tu mana kalau ina longu ni o gas nindia o koya etiki da chico wa chiki na ilabo into na kae tarachiko into na kae marro ilabo taka tarachiko koya vesinga ke de no na bisomi se vi madawa na bitu chico wa chiki na ilabo mera into na ka me taradaki o kinto to na turang ni bichi ni avanga na kena isau na dona mata o sapa nga tektoto. E batu ya no to ibaro ni bula. Io turana ni dia. Na o chinga vida na baki no roda da wa tona turana ni bicha sa bulia o kwando na chiki ni gele mene labo ko ambitu chiku ba chiki. Sa tiki buno ko me sa resign me na daga daga embachi ngul sala itoso metia ba meti ba na gele bulia. Sa araw ni bol katabilang donon katabile lai se track tale lai sato sarno na business sa araw ni bol sarno donon motokas donon lori o kento to na chini chunga imbach ningon sala balatamo na bikawa bito lagi ti mayo turangano nang bulan ni baka raw baka sa
Baka sa alit chiko ni buka malu bi kian tara manungko. Au sing klase ta na buna au siang ni turarawa ia sandon mendara kiliu na bongi awalay wasaber na Lao Student Association may na University in Pacifica. Au tukuna beira na nunggu bia bagong gitsira mera saray tiko na vanua mera na rani laki dakam business kina. Ando na kau bi bagong giti chukina na ngunungko. Beletor to na ngone lewa ngone marama korto tinguna chikun to law firm. Baka merto sa disatende erto baka merto lunga sombo na norto kani sige bakindongan na norto business. Ang gitu merto no. Kakuani taroba na nung do business. Betang go rendo na kan do tarada kichik. Do tarada kichik. Ena lako po kamalu. Do tarada kichik nga po kamalu. Ena abo en do na ngona. Ena kay katabote. Ena lako do na ngona. Sana kay abo en do na batang iningende. Me self sustainable kina batang iningende. Mera kuera takete takachiko Tapi bang kita sarveru tu nunggu bosaya. Ngono gorto se taka chunga se tos chigo no to kampani. Ya na matagali ka o bi reda chigo no ngono. Yo bi bos ver na ngone baleta ngono ko. Kento to no matua sana via tambe ka kene do buchiwa bichi turang we kayo sana via Iyo. Kaya na no bina kata chikina meu vossa ver na tampanguane ena via bina kata ki menda sa tikibu takip tikir na tampanguane na ngonko tikibu mai na kindergarten primary school high school university students menda tat kete tekira kona kasranga to vital no takachiko na ulutanga to metoruti na ngonko kombeka na buno bina kata meu tikibu kina belete na buno atento to arda kina na mada tur sawati. Kenapa dia bunuai? Sebenarnya kabina ko wale unto tinan na kabina ko siya maya na bimbin ni nora sa tikumer sa taray sarangan ni tambangone me bakana mutukuni tikumaye ni bira na bikanda na sangka sidaki bakana kana basa ba pertanya we already set in our ways sana bibin rendre me moive bira na tambangone se rarao ni da basa bira se nalalambek na nona makasama mera na kabo nona dingin totok na ulutanga se sema chuka mena ulutanga labo roni toma na mena na vital noya na bimbi ni nonta sa tik budak na kabat kira nonta tambangon roni wastia mena men ni turang gas ni buli ska rotal nga ni ba madal tal ngamay na bukuni nomu yung garapti ko na no mesa na minamos Iyo, kenapa lebu semi, kenapa lebu ratu nabara, totokan din na VOC. Yan nabukun ni oir na lupa, nda siya na nonday tambangon Kero nda vital na takan ni tiku sarang may bale, pero na tambangon na lupa nda may bale. Tiku maya sa nanggay tosoy pero mbaka na nonda bubale lebu, extended families. Okula ni bikin tungo sa lepsar na opportunity biyo mananga ando lakoy ni bakalebu I babala mo lakoy na korndo bisuri charanga mo principal mo ndo lebo subir na ngone bule korne bule ondo wel chuk mana kursa ando lakoy ni na bisuri ti mo kerker chuk mo principal indo kito bitatali ng kasini politiko mulai bo subir na ngone bule obo ko bombo tendo na platform binakaya oda buto chuk may semi da na shift ni nanda rai enda sa tarairan na itambangon ang balat na rani raw e moy dimbe ko kasamata kan ni dare dengan bol tam bitu kunan ito na tamata na elian na munto tal tamata tarapa mai kan mo malta to ka en dalam serangan na bakasa man ni vital nonggo na bukun ni nonra sasanga yendo na wal ko bulat no rongo de chuna numro vital no ya sema bena que ne ka que de sasarabutu na vivi so saya kami ko sandrendre ni kau na kakana man matakalele mendalai ada boneka mendalai chukon long titi men balet na lebu ni vivi ko nga yenda kambe ka sa tu ni ko
ke o le re tsama nga mena koro ra ngol da kana dorbu merle titi vevi o tuna walu setin sa kata na sing sarang ngol ia na mata kala untuk sarabar la kina orto na nondo tu tamba batai bedleter dambe kasara na experience ko sar klawira na ngona me baka nga teki na ngona bina ka me dakina titi kwenan dona kayau o baka samta ka ni ratarayer ni tambongon ni o talita ka nakawarita kasen metiku sarang me vir na kindergarten si vir na ngoni rabul chuka na primary school metikin na secondary school o kotulis talmen dona kawa baka madalta kan dona ngoni na financial literacy o kwena wa bunong ko ton lechin kin na vital long na bukun ni de ken sandur tungo na company wa rong ko na sole au te kome na wasongo na sole baki nanda sole baka o kwena na buno to re tu kin ko na ken sanga me sa visa una rai vidna ka bula tungo na mindset change na change of attitude visa una priority le affecta ken nanda culture me visa Mbalaten ito wendo na kaendrendre me te servi ke dambalate da susumi ta kabata mekin yo kona kene bala bala bata kaya o undra kana ko maro ta kaya me da baka dor chunga ya me da lista le ver na le vend na mateni non da da cambia kana mateni non da matatimi me vale me randa posso me ver na le vend na ngona sa tor ver na le vend sanga ito ke ver na da bu vale o rede na kaya sa tsunga bale na nito bu vale to sa kanon ramara uti korto tong kasada kabia ni non dei vagareita ki sare so we not only preaching it me kango men total na talk fest go to mechuko na bata ngo na kena bagai dur na ka kwento na ka bimbia onto le posso ver no posso na baka na musibir sim mete kira tu na bar au sini posso ver baka mbau so posso baka babalani o wa madal ta kasaranga ver na nanggu susu da kamai na buno la kokina na buno kito sama chukinango otkun virayo ndo andang ngone nga baka tikikeman so ninda kota me baya na vital na ba vira ke baka me ke baka lutu kina na vital no membele tongona na mamaroi na budgeting ku kachika na financial literacy me saba ka drum vira yo tali taksi na ka da butu chukoni nyong ka vital na vira ngone bulu me na university na law student association iko sisin ka vira ni graduate mo le da o tali taka na ka da butu ya ndo da kava mondo to ke ku taka enduona no mundo misin so baka sama taka na lama ni madam ko kero vital no tiko ki dokter tio ka chuko ba ni na itamba toa kento to vital no chungo ni to leibuli e to vena ka te me to toru parlamento non to zaka vena me to le zaka vendua me to ba muria na ngau na ka ke de ni lista le ka ba madal te chuko o to rabara non lista le o irna tukanda ersin zaka vendua ira zaka nga vera kena mala ko ya ko re de kena ndele zaka begitu berarti entah baka muria tu ngana ni zaka nga baka tikiko ena viso no murai o re de na tukanda ko ronga na pamadal tekana bara tu bati seranga nang kasi mata kala le sa baka baka rauta kana non ko merle zaka ko biko ya merle ya do ne kapso na konsep ka o ronga de chuka me baka no si ver na ngana ko buli no sarawata no mo buli ka ko ni le zaka vendua mono o tiana ayana rai mito na kotomengo kembal ke viso na rai mito la kota lebir na tukanda o ira na nonra manage ta kana nonra ngon na kale utunto na banga tekno sa o mendanga usus man koro reto na kada kabutukan ko batiki na gas o sa ambag chin ko sa gala ko suri sa uch na high school ya sama on o gala kana koro era kinta dalam na koro ni rambo la ka bananda ng bambaya o reda o samuta artuka biau o sali chumi babala na bala no ko sekelangan na bro beletin ni santa kale santa terema ko o binaka te vital na tekna be ultang ko na non ratara yo ir nangon ni korno from kindergarten to primary school se nangon de sigubat kene kerna no de tumtum ya sanga ka ore de mo ono la ko ne torne se le baka ngau tunga men kor o le wera o titi o sibitir tal chuk men kor ramai muta kotal na ni tu titi muta kotal na ngona kene mbale dona raya rather than working for somebody na baka samaya me viso tuk me bakar da kabuna tukanda
Era menistak nga non kinon rasa era thakathak nga bakaira. Era roke mer tubula kana non rai tubutuba. Kan bal sin rabaka nga ira baka samta kan thakathak bendo. Nindala rita na lim sa ulkali manamba ke maybe sa sato sa kan bekango ni obisuki ko to ko mena wal na koloko na mataklelay meta puna kata vana kat esindo na mo mo takata nga bakaiko. You working for somebody. Yeah. O no chine mandanga lebna ka mo tak baro chine mandanga baran tos ko na vital nang ko binawali. Totoo. Vinaka vale volavo njira sarangai na dhaka waka tuba ni tiko ndona tuba o tuba na tiko na kaya there's an end goal sanga tiko talanga na nomu time management ona rawata vinaka na nomu tuba iya vinaka vale volavo na ibakarita vinaka na beka wada kapti kubirita mbongone mina mosi klani libu na ngwani korni bule rado maru taka bakalibu na nomu ndongole ni korni bule mulai bosa ni biba kalanga tek beira tono ngor sarango be kai tonabar ke be to maltel na nomu bi osi mai ba ko si bina ultang tikuni oira na non de tambongon non non rapa ko ngeti misa vista we mindset shift Naka, matakani ko bitu na kaloko o suriti ba na bitu singa sao timo baita via na Radio Fiji Serni. Umani live bitu na matakani ko. Man ko man nataro balatin uda tigo na fami ke batte ke na baka sama ni uir na non ta mai bitu na bang tengele na on commercial level wana ke na bunu uda tigo na ko ngai lo man nataro nada bono muni basa la bir nada bono muni basa la bir na non ta Pero tu mina koro sabe lo tun lei te te ser sabang tengele ti ko siur ngana non dar tu mina koro. Grada da tunga na titi tunga for subsistence na farming se semi se so na numatigo me do na stage ni commercial farming na attitude na baro ni vingarab tunga na level subsistence farming. Matai sala ni kau tu na bira na tu na ton matani ko na time management kana banga tagi na ngau. Waktu singke bitang lo tong akin ngo sa ba binan sa manage itu wa bi na bakas na ba ta ngau nai ke ole da ho wa ndu se o da kana no da nga ba ta ko has to be time no mo banga ta no mo ngau no manage ta ba bi na no mo ngau time management is the basic and the most important thing in anything baka tu sa kila bina tu kento ke sa sangan banga ta wa bina ngau na sanan renre ben ngara bira na ka wiki rotu mena korna tite yan matakali la ye babari ta to ka wirna tabangase na nondo tu yang bagi lawaki ngai botina rara mo irsa ona botin batali ya sar baro tu sar la ko bi ka dina ni tengu botin batatu ko kun kata-kata yang orang dera satu mbala gar sini wakilan botin batan batin redaman sa tiu saran bun ena matakali la babari ta tu ndo tu bitan normal daru saut na no performance na manual job na bambi na daga na famu ni tite me na matali linga na tin kan tin karua ya na ngona se no productivity se 90 to 100%. Ngai uchi na ngona sa nakauro at me na matali lai kalau ngata ke ro at mandana kena bi mama ene kabi ke olai betimul mendon no mutaket me bitu na bin matali linga me na tin kan tin karua se ro ne ro ta kena lima na kabi ya kalau ngata mo ro na rua me bo tiki no mutaket so no mungau na ne tua ne kini karu ni o sali o wale mai sandun mon sada be me mateni singa sa kata kata me na yango sa kata kata me na banua sana tigu me sana drain na tu ba malu ya no muko ko na kini ben bale me matali le na ngau na serangan dun mo sa daga daga tai kini se tubi na ni baro ni wakasama se tubi na no mo ko ni yang daga daga tai ko me na ngau na siang ni sa waka singa mbati tu mo mateni singa sangai ko an mo ado ni titi baltene do ngai sa matay mandanga sa ano mu koko sa ko tele mandana no mo badi lebi singa ara ni me doni tite ya sino be baro tagi wa binatu ni siya kana sibe tu manambo itaraba ya sa digo lo tunga no mo performance 50% tu mandanga sa gaitigo yung gali doni tite ya sabi 20 se 15% nga nakalira do mo sa listal mai kin ban bala no mo banga tagi ngono sana na matay ni kambimbi me matata bikenda mabira na nondar barong tu mai ke baka sana na bakasa mo tu bitang lo tinago ke mo ni daga ti wa indua se ti kuno bakasa mo satu tang bisnis na kami bimbi ti wono ndaba ta non dango nono daga ti mo danga wa indua ke sa kela na satu ke sini ba ta bina no mo na rotel ga ni na pala ga no mo daga sina no mo ben kara bina buno daga ta ben kara
Na kini karuan ni kawanan numuti ko na nirasa to sa tarating ko na kambalitir ng one. May na go na experience nga ni kandara ida tigo nang bula may biti matagin na kinike. Iki andara ida tigo nang nalay na so nang subir nang na tunggo iki di rala ko mandangan na lakon libo-libo. Sare to na sa kauto tigo nang bengkat. Ura nang one konta kilani resengay in the teens like say primary school back di rala ko libo-libo so nang dalay shopping. Ura sa rata ka masarangan on so buliang anon ya batigir. At their own with their own bank cards. Instead of relying on their parents, we taki na me dakabatungan na sausawi ena bukundra. Doana kanang duin duiti ko weekend ba tagir na yura na bunan da samoy tigna goy kemanda. Siya nang bulay balang yura nang wanera susung ko bare tagatuga na kanang duin duin balitikanda. Wira na India ni rangay sudumay sa tiga wura tundir sa nang wane baro tayo na kambalitir ni rangay bagsin ko walu. Siya wira na bulay. Kaya mga bagsin ko sa sulubi ko na mo ki sa ala ko batalangan ngo na mo savings siya nakaya sa maroro tumay sa tiga usara sa ala. Kaya umbi nga ni katumay sa adi sarana ba mururo. Kinto siya. Lihat to bagya si to pinggarabi tunga dito buto. Nang duin-duiti ko kaya baka sabari to ko yan ya sa taray saranga me kindergarten level na baka sa mani nang da marori lavo nang da me zaka me krita nang da pengkat. Wasa tingo na sole. Sa tingo non rasol account saranga individual person, not just the people that are working, everyone in the family. Mesar krita non raka butal no mantanga balela bukla ni donangon no barong orito to na mani donangon lang barong orito ti ko ngu drive tunga mo lon le daka daka ti ko na bitar rongi balitir na ngone taro ti ko ngone na rando bang takabada non ra spendings na la ko kurbuli so adi so rando save ta si siang la ko tu na bitar no sangay Bosa may endo na tinaningone. Sa suti na bulia kabingo. Ra bosa tingmay nangone ra ba madal takatingmay. Ra takabada mo na saving so ra tu na spending Ra tu siya nga dole bule kinango ke salila yo kretal bina me bakuria. Sebita me bakuria mengo. Buli gina chocolate je da tal reba. Sangay bosa may endo na marama sangay tu na tingmay na romondo bat tunga kina lubian. Nambag vida sa uti lako tinana ni lebuto na ngoni bali. Sangay tuno ko berto lubian ayaw na lako nalay dak na sack feeding in South Africa like sack feeding malay diving for sack feeding iyo na sindol ko chikin tatuga betin to sana sarili le non na lako ngako iyo ndo tuno lubian a very adventurous talitunga talita talangan outdoors sangay tuno lubian siya ngopel ko talanga ke Sangay tugo na China na po, doon nga condition, kaya wala ko you have to pay for your own expenses for your own travel. Sinimbar na nga ko, kala ko saranga, sa umanonon na bondo-bondo, ba't nakakita rin na kaba. Kung nga ko, sa mga na travel expenses kaya, ila do na non routine mechanics may. Singay bagi chinibagata tunga na nga ko, singay secondary tunga. Sangkay tarongi ko orto na bostu kan recho ako tumibi no na ilaw. Sangkay tuno ko all the spendings. Patagay na sona daga kalalingan daw takabati ko isa tingu daga chiko irnang wani mandike. Sara ni ratun holiday job. Para sona daga kalalinga bangor. Sara ni kansta na raw meri daga. O kita tumo ibiti na kilan daga daga sa utsara nga na puli. Tasangkay libang kara daga daga. Siyang tuni ba hindi bita ibiki tamen na karistagi. Ningon nga sa daw kinanembay ko sa klas arno daga. Siya nga ni child labor kung nung encourage tagi ulang berasa bulida na dadaka kina marurui non rilabora man rada ngon mo sa kay pare ta na nakatu na ilabo nga ando spend ng gusto spending o save taka kina so na dadaka la usan do bada with McDonald's with KFC so talong na sa doli da holiday job to kin spend taka chumay save taka chumay sanggali ko bang ta kamela ko kina yan na kini bareta ina dindu na la ko tinana lo ko tagi ngon ko Lako ruli sumai sampai di talan rutuno no mertulako ngono go sampai di waro tel cuma na skydiving tu no bochi na na lako talan skydiving tu no ko I'll be coming with you ko na non encourage tagi na lubianda en level ya mersati maroi labu en spending sulibiro kun lebul gede ngana kulungula maroi mo iso me badurumi wan ni tungo ya dusar ni no sole me
na buke te lalia do talan ro buke te ngone lo kina non spending na karan ro tamai sa sim ta sar tunga na karabina kata saran ra buli da sar tunga mer sa bulang abat gif au sala tom de ka Sabi na ka nakabaliw. Weka rabawi ni binaka cuk na barong ti kumingo binakabalib sarbi kem dina semba ti kumai kem din dina na barong tal no tok tal madana ti ni tabi bola kumai na may rongoda na bitala no may bertol na turanga tolu erto ti kung na non to may waseti ko na be ulutanga so na sole pa kinim bula sa utu na bula ni baka baka raw weekend na ito okay tanong sar ko bise mi may pakasato ko na mayaw rato na para na non roba kay tek na itambangwan na tapos armanda sa hati ko bay sole nakapakatambakin dua na non roba kay na non itambangwan kira na lubenta se Binabalik ko, Dr. T. Saan doon na vital novin na katuta kabacin ko. Balatan to sala ko virus nga nangwani. O sole, nangwanong ko, awali sumay Vanuatu na matawa Rosario, tikero apunta ko tumay kay Permanent Secretary ni Tamban ni Buli. Okay, kaya juga ko minto nungo na mekituli ito mandal nito para ramataki na tamatata ni Buli kay nagito. Balata ni sabti ko na nito baka tutu mekito sa sanga mera bakong accounting nga baka tagira may na primary school matanga may tiga po matanga na primary school. Mentalis matanga na wana sintang maniki na kilani usia buli cukup main nambua Fijian school. Do lago cukup nalori ni Bank of New South Wales. Sena lori baka ni Postal Bank of Fiji. Anon kau mana numu cukup. Santa gain dole batu rumah cukup dapat. Bidang baka rusang bulu se limsang bulu na sende se me duru chugo no nonda accounting yana vakasam watanga ya keto koto chugo mai verto tamda ni buli me keto vaka bata kereto me rawani robaka kaunte sarnga koir nangane dina ni sa chugo no non robo kete weekenda kenda na bito chugo no non robo kete ni savings keto lock taka kembang bale na sindranio ke bakau tumbu mantanga sindranio na tatarani kinon robo kete na ngwani sa do setup takatu kito sabi na katsaranga mersa baka kaunti sarmatanga kuirangan maybe ando na singan do na matawa merla ko ya ni mera mendo na singan non robo duri labo kinon ra accounte en sole ya sa sang talin do na ka kito dakab kino kito umi kito babi na takatar na sole se baro takame watambakin do vera senga nangol sarangan ko sa rawanita kana na tambano ya weekend vi timata ko ya umarutakin wali bu nabika tuguno chiku moturanga ya bu me balatiro na wani ko chungur me Australia sarwa bank kartu sarwa ka holiday job sala ko ikano nonra sende sartiga bu kilachiko ni napaka mulai lamo seno marroi lamo en rawnga mai kento na buru-buru nila. Mesaka ako ni buru-buru nila mo chinga o takina. Beto tatakina na. Sana lakalaw chinga ko sana pancama o tatakina na. Sana biya o dengutal tongay kya na ilabo na lutuin na nonra county. Kano punua asa ray yawa sara. Raya wasar nga na bika tuguna chiku mayo turanga anu membalecir na ngani kara baka bengkatu mayo Australia yana buno kitu binakatan me baka bulan tagitan na non baka turila wasar nga kuer na ngani jina ni na bangke so chingo erna singi biat toso ni na erna singi binakatan na tabana ambalete icha non profit sector yana buno ya nagay lindi kina na sole. Beleta ni keto sa waro takatu me automate gitu na nora na tambano ya.
Yo yang don tamban lewu au maro ta lewu ni ko mai na tamban ni no dra baka kaunde wer no ngone ke baka barro chumai go endo baka men ministry ni buli viti o krea muni re de sarwati to buna tamban go bele te ke baka andan sing ni buli dir no ngone ngono go ngono sa mandukina sa na baun rendre sarga sa na rendre sarga merna buki di na baka sa mani sianga ni marro ilawo total na tambana ko tata kichi mai baleta na time management go ndo na tambana lebu ko abareta kichi ko na madauro sawite no do vital no eu no go saya na 4:30 4:30 dagal nunggu quiet time menge on na ko ko satu ino bal dagat era kinro asar ngai bal dagat ni sa tikbu mo bisu tak nunggu ibarau ni dagat ya na karena kabutu nang tagasi karena kabutu nang tagasi singin do na kamo mo tukune kesian na karena kabutu ira eu ari tamanggutan nga beteni dagat tu casual work tu le tarawang kay na pulau ni matentu do yan rato ko ya usando mo de tu bang usar mo tu na mal ni masu sala ko tu na masu gay ono na kalo kaya sa kel no pasi sa lako ibal dagat na pulau iwalube yo na bunoya au sabi na kata meu bisu takin no gu barau ko sa artigbu so bare bal dagat sa artigbu batam tamuriau sa via bitte kyo tale bal dagat iyo ya sa bare tig binaka kim palan bale na time management ko tuguni tigumengo turang yan ke turang weka bimbi baleta ni kebakan da singyan ra chikana pana kloko kembalen to na buna kenda singyan ra chikina the source of the problem era ni chini saranga na ba soso yang kona da do da kabu chiko kenda ni toke bete kenda do bina kata min da vital no set chiko yeme ba yala ala taki min da rani andra na pana kloko ya na bunoa ena rawani ngai tosukina na nonta bakaron ni bula siya batangin ngente ni bula ni baron nonta taka nonta dina taka nonta taka kaya baka minta tubula minta baka lili taka bali na nonta do sungko ni bata minta wasos yang kona minta lingunin kona na kapaya eu sing do ngunen kona au maro bale buni sa au chingoi bidna baki sing ngunen kona tu on baki yo koya biara roto kina bio nen ra pana klok era ni ta kana ngunen kona yo ke baka ta elana ngunen ta ngunen kona kina ena roto la ni ta na pana klok kena bari tengo au bia kota tang miki non ra era non da na we kanda era la ko chiko na nek na pam scheme au santo ronga da chiko na ken rital no ni ra ya ra ta kwera so bira na ba pana klok au sa ronga da chiko na ken rital no mersala ko ina fam ke bakara rawata may Australia otikina da kenda sing rawata kino kenda ni datti ko ike was ni busota was bibi ke ni barong timbay na wekangu may nabi farm ni Australia ito nga nakayan do lutiaw beto tubango sa on sa ul katul na bakin no bula au sa tigbu mo tungo mo wano novo tu na kanda na kabutu o kenda na kawitu ken belete toto diao e mositi au na nota bula na kawitu ken na vuni logo me loma e toto diao na nota bula na kawitu ken au sa tigbu mo wano novo na nota ka na nota bagaroni bula ya ndo na tampana u do rete chiku bale kenta sarau ni andra ba na pana kloko me Australia bata-batanin raki era tanga ni dana enra na pana kloko I viti menta bisutak kina nonta bulan di bawah barau kombenga ya dokter tiu biar to mananga kina wale le kana betonyo uro gochiku na bongni ko uro gochiku oro no kampu ko oro forward backline no ya uro gotungai murye Adrian Totoo. Kung kami nagsarbali mo na ng mga semaya na ulutangan ni time management
batakena no mu tuko na mayan na yan na ba na tuko bala taka na ono sa totokan din utimo menangay oscillator nga bi nungku kay rato na para me na pamadala mikini bi na taka tiko na neke may Australia na kaya na visa ni bula may viti kaya na bi kasar le sa tabatin ko Australia ni sibera nga niyo sa lebera to na para o baka na numulistali yung patkila mo kira batarang ando na dorobo ni kandawo o chosei mbulibo o kwa nduti kuna na fitness company ni fitness na gym i Sacramento dola kanga luti kira na pamadala na dorobongo dito kuno kwa sa bakay no na lifestyle na bako kwa yang o kwa mega tini nga nakaloko sa nanongon ni mwari sar tukuno matanga kwa sar kila kira matanga na lo di bale kira kira no ni tiku tiku ka ni ko na singlo ni anra tiku me oti na tini Vitali matanga kerto babulang kira chuko na bulang ibale kwa dam chuko kwa sa tatao sa limot tali di tarongo na may pamadal chuko na dorobongo kira tari kira usaranga kilabo na bimbi ni no the bisota ka sono ka umana nga bakasam taka ka sarao beira na wekanda na nek merayan na tolu merangwale na fam na ba mertik buta ka ka biba mani ba selima Dabra buni sigaro akin weekend na kenabu kerao be chose mbulibo me moda na tini me anra na matakali lai me training me ngol ka ka dabra buni sigaro akin weekend sa libutu na iba kritek binaka weekend kaya benda bayang ngon di bital no bango be kota main na be matanggali barite ki bango mento pakan tamur muria nung kuwe kanabar roni wasya mtanga main na buku ni urutang sat kun meya wasya mina pakai ngata ki ngauna kadon di bakarite ki binaka bayir na bakan dar chik ngona nek yan naka binuay na iyo doon boleh ya weekend na wir non tar sa mitigo eu mata mu tano tigo manda balle eu na ngona ni sisi ni keda ngon ciri sisi ni ciri ke bia una nongo ngona ni tigo bu mena pana kalau na matakali lai nyoto buna fitina walu ni tapa na ekapi yana ngona ni production we kita we so my time starts from 4 o'clock ngai dau dengu ni sa so ngona ngai do mi fale sartu baru tel to ibal sa uchi ba kaip sa baru tel to na mode ngone visau kina nanraki me na ciri sintali takana uda ngone nrai usu kina ya sabe bia 24 hours na kalau ibal via we na dadak yo wategir na yaman via na visau ni ngauna na kena bangata kina ngauna o redir na non dar loti mingo ndo na kalibo na uklan no ulta nga vital no tayo sinklan na mindset na visau na no change of mindset no lago mai wiran non dar loti mingo le lago mai senga sartunga na experience na kila ni barau ni da tuike ena watau na buno ko da kina ke na butu atal mendanga te bur matali lai mama ni 5 ona klok sa te ken benbal ke ngai travel tigo watau na ngauna no mu travel ke ya otigo no mu buno itu mekina so birna non dar mo itu na pick up na mbasi na matali lai na bi mama ni tol bana kala sal na pick up ten le buno me pikina ke do buno nda sa ona kolo na matali lai na ngon tigo se tigo buno na kolo ke watigo na baru ni da ke na fam se na boto na buno karali butu na wakanda kwara lauti mengo ka yo eu mande le buno sando lo kina beru ba rita tubir na la homaike na baro ni da tungo sa nga sara be ko tu na me bisa na baro no murai na no bakasa me no mo botilo me ronyongo so tabakina na demand tu ni ke betigo na no matigo na bakasa meningo na ngai ban rakina ya sando na tigo udala saranga ke okila ni tigo no mulu mena banget tagi anggon nang unu bini anggon musuka sombu ke okila ni tigo no mulu mena banget tagi ni alkohol se ngunu musuka sombu se kota lai bisa ke okila ni tigo sona mulu mera ni ba lati na kena sotabi na dimani da ke ya kami musom mera ni sotabi na ngandre na kena no mena ba takali lai lagi sotaba na taka sen da rora o bir na na peki set sen abuto ara tu gitu no lo mol na wa bechi woni kau ba sa bari takatiko so mi baka peace rate na peace rate e ba ta una ka rota na dona singa na lebu ni bin se lebu ni boketa o tona
So singa ni so mi baka kwa so baka au na bichu ni kau so mi baka peace rate e baka tau me na kau rawata ng doon singa ken bale o rawata nga runa bin sana kimu so saranga na runa bin ke baka rawata chin na bin o na so mi na chin na bin so patoya na ibarau ni ka na daga na botoa tu dak na nanguna ni break singa ni ko na chin kalima may bikita to may bite ne chin kalima ni minute na smoko se moniti pronto gele suma isaw tiro sa bula minutes sianga ike ni daray dir na dagat tuke ni gay time nga ni smoko sa di sarang tamat e panga tagi no muchin kalimen minute ad vitaw di sarang na ko maling garabi na morning tea wow morning tea na kina totolo taon dua na gay tingir na alam apala men beleci tamat me sa duty no na position na buno don metukina ni sa la ko may na misi ni sa tigurol tal na dagat ngon ni basing ilew e bakakina sa ngona nga ni suka biutu sarang sarang wat juga na baro nga indala ko mo kanda na ko na baka sa mani na ko utuna na ibaraw ni non dambula na ibaraw non da kamen da sangala ko mike ke baka sinibisaw na nung mindset ni sa tigo Australia ko ni ibaraw ni bulo Australia ko ni ibaraw da daka sa ko nga nakamaya da sa na lewu sa na biutu no non buno da daka sa na bangkarata le so na buno kila ko rin so tabalilay na ibaraw siya non attitude siya non na mindset ya ke baka raw ni bi ko mo bisaw ta na no mindset e na buno ko may tigin ko lebu sarada kaba sarang bawa binak sarau kata lagi na bawa binak wira sang bitung ko ke ken bale bata usar tunga na numu botilo atagi ko na daba mo kaba mo red ro ni bawa binak ta ki meron so tab na ngandre ko anda lo duru man bising ko nga dokter ti Benar, benar balik saratu totokai na nemu wasema yana tulis tal chuka na viso ni bakasame sa bimbi may bici nila komento na matin tubo nakakata talanga na viso talanga me nakakata tumiki na biti sa hindi na saranga de saranga me na viso na nonda rayan dundu mula dapat tala mo barita ka kaya maninda tiyo madamay bitaw bitang lo tatuan na bibisaw meron ni babi nakatay kina na nandambula na kinasangay me ba nanda sa sangay me tareda ka nandambula me David waka barita tigo kali tigo bunang to bitang lo masta na nanda tau kiniyaw we own a lot of resources or all of the resources but financially we are very poor financially because harus nga di bisa tariti kung kaya baka sa sanga menda bisa utahan ng sala menda loki na menda sa labet tatagin na baraw ni watangan din na roka may bisa tari watagin na bulangi o tuna chua saro talaga may sa bisa utagin talaga na mindset we have to change our mindset na raon ni bisa tari watagin na kanda sa loduro matingo kaya baka sa siniraon ni da bisa utakan ng dito ni ragi na bakasam may bisa wenso na kami baka na kutu na tuwa kaya sa raw weekend may bisa utakan na non the mindset ni da switch may nandun na banua kinandu tali waraw ni bula meron ni binakina may rawat kina na sasanga e rawat talaga ndata ka mga nabunusar nga tukina kaya tigo Australia sa tigo Manusilandi sa tigo Amerika sa tigo nga may biti if you have to change your mindset to become a better person sa nga may sa ando ng bulim-bulim may sanda na raydan na ulutang ato bitang lo tigin ngo libu na bisa ngandre bitigo medaka na tiga usar nga may nanumubakasa mananonda sabi sa uta nito won nonda rai ko ba barita kati wira na nonda nando tite ke bakar na numa meron tiyo nga na subsistence farming sana ko sarti nga ke bakar sana numa bibisaw kina commercial farming ya sana bibisaw na mindset o ba wasa ito na matani ko siyang ni ikeman da na bangata kiningele na bangata kini na kinabaruta yin do na tite lahok kina na bangata ki kutun juga bangata na ngauna kina karua na planning kena tubo lagi bo binaka na tubo merani so tabi kina na nganganda itiko bi yaw man tanong kito chino bo kito baro tingo na tete wara tingo me ngunan batam sa tigo na tete while we waiting for that lago tingo na tubo ka na space baro tagi with na yak menete sanga da tagi na spacing ni po no mendabo kina didi way na rose me te kina na buncheri na kina via waki na spacing ni bunikau badava na ite kito bete na production din dun me na kame produce ta koya na dava na take te chigo wana bunikau ya
wata ke na space me na wata na painapiu ke o te na painapiu ke no mute tu na painapiu na dono sakila te ko na ramba ni buni painapiu ni satu ke mbale ke 5,5 na sentimeter na ramba ni buni painapiu motea na no spacing mero ubi bola kachito maka kuni lusina ke mbale ke 5,5 na so only need to allow space mero ni o tau bale takoso and then goes another next one exactly the same na kena ku dawo chugo no mo space mero ni alota me tumbo babi na bun kau tigo na buno me na lokobi karo ni vila ko babi na matani singana na ka keda waru tai babi na sarna plen tai babi na imber ni ngale do ba na stage ke mbale ke mani to mandando na tigi ni ngale rai leilai te o sana numu mo sa tigi udada kina no numu sa sanga me sa va le utagan mo sa butuga na buturara ni da business na tigi usura na kalelinga ko sa toya o menes tagi sanga was seba bina no space na iti da venga nita ko tu na chuga na matani ko da tale na soil test ai na ngele me lurai na newton sa turo kina ke nganita me bunua na rabu singa nganita me na sui e ve na bunua lo mai kina na buru ni wai me roni so tabi kina na nganda me wasu so tai kina sui kina na ite kala le kida ba so it takes a lot o tu na me ve sauna baroni no mu o tu le wana no mu rai ka lahu bata kina no tu baka e na ngauni sala daba mo da ka ba me roni so tabi kina no mu ngala so ya o bakuri nga balele na bunua ko ba madala tigina ato Sebenarnya kebenar besar wekai na mo siya may na ulutang bimbi ni tubuh-tubuh ka na planning lak batal chunga kina nonta sanga minta bakai ngata kingauna kena beso talanga ni nonta raye benak bali bo ratu na mo pamatala to nang sarbe labo masta bundil rin to man may na ulutang patanga rosabi o simikin na turang. Benak tutoka endo na kau wakasamtak chuno rongo de chuno robos na turang na obombo te mata chukani ver na wakanda na vital nongo obombo te na marotaka sule weekend le na rai besau ni rongo chuno ro vital na kango da buti chumayo obombo te sembe kasio ratono para na sinranyo na marro indone la porque se ngana bure ne la boy nda vital no tak chingon na ultango beltana mamarro na sol baki sa chukona buna ndara ne imbite kina na vika ndara wata au retal chukona ko bakan na no se mo retal chukona korro se nda kamba kama ne ne nda baka sama takana da mandare bure ne la e tu ver mbati kusindra ne marro ndra ka kisindra ka o rawata mai yun nda baka sama takana chukona wol sanga bulu wala kanita sa bulu na pasyente na nanda yung bula na tuki kan balambale ndara kana lebun ni buru ni la wetu erao ninda daga menda rawat mekin na bika ndara wate kaya lisal mbak na oba kasama taka chukon na kena lako mena matin tuba kolon eda kana kena lao na native ordinance menda chukunga na nanda bi korwa wanua rala ko makina na wakanda na India meramai di ba kana na bi ka ba labu sa nampula ni matin tuba koloni ito ba kasama take already chuko that into na rendre le kwenda mo sa tabani tuki ni uchi dio sa ngul ko no nemba ki mana chil ko wal wasanga bul kina chil ka dio bi sanga bul sangai davangalala ta kina bul ni tungalala ni ndongo ndamai tungalala kina sing ni into na bi ba buli dia ba dorbe kina matin tuba koloni senta ba kasama ta korto na tambani tuki nangone ya ni ndabagaraw ta ki kada chuga nangono ni tungalala ni ore chuka ndana mbera lewu ya do be kanda ni tuki ni rasa vidi makau tu na vidi wala kan ndana ronemba ki no rasa vidi to na kanda na India na longondo din na la komana chin kadiwa na chin kawalu bichangul kadiwa ni wotu to ngai vidi wala nemba ki ni solo vite pertanya o kenda sa tubi na sa tukul sa to ngai na korbo nanonda bingarabi nanonda baka sama takana ni sama ngo baka indona it's like a bridge na wa we me sama tikenda bate na mbula baka toki kwenda bagarung to meki na de sangul kawle mbaki kena lomo ni lima sangul nga baka na mbak mo de sangul mere to kana da na buli na da na mbula baka labo kwenda vital ta ka na
na waka tumbu labo sene buru ni kandara wata mana koro o waka sa mata kasemi ninda de sa metumbe ko iba balang ci dala ko mai subu na bi kor lebu sanda gare na lebu ni kaitu around ninda rawe labo kinai kona expose au bina katamu mo bo madal ta no umdala na ngono sa kitolak me balang ngel su sangare wabo o sangare na lebu ni ka era da kabutu na bulangi na wakande babalang ko na non rai bure ni la boy wa ko kachu kina manangon tutu ka kintu kana kintu sa bibuli chumba libuna ka so we will always be left behind na kana da kana business nindare mandanga bi radi ba tu ngona bi song le ra chemen le be kampan le ko irna taman ra tukandra atur mandanga le na wakanda na kelo mor o irna kona pare ti da better se era tukandra na taman ra di usara da kabati ko mayar mengarabu tu le buna kae ko la ko makina lindora ngone vital no ko katino kinto ni to la ko ni to le kerker banambangi no turmda na FDB le buna karto banga ngabi kinto imbelet ni sing na credibility re da rabi kinto ke baka shulubi ko no mene la bongo ona le rawat wata mo baka tumbitak ko kachungana it may be the next 3 or 4 or 5 generations and around beka mer nangai le viviani na concept ya ni nonda menda le rawata na nonda bula menda kakune taka bendua menda sal viv bakasaranga na nonda bisu bakasam taka chige yuni ure chik menda ngai na korongo orde menda ngana sona buru ni lapo na vivi new kasam taka bertono kanda melo vise mingo bertono tukan ratu ya nangone la ko mekin de oronga de noni talno dindon marama itu kuna na labo ni vivi new na vivi sangul batene baki vivi new tukini ara marro ito ko meni labo sar magai banga tak tuni kona luben me da bana scholarship na buri so era da kamasi so na ika na sa salu itui so na titi saranga da klana be bono lengoi bitelebu bono lebu ibe we karton goi kanda bono titi rawat ken iyo ndara kale bu chugo re chugo ni sa raw mai naka ni sa mai chugo na nande labu na waka tula wata kini kena marro na kena bosu sini labu ya indo tal na daka already to be kenten to ki tor menda ngam korro tun warne labu nilisi kito mena korro ninga torne labu nilisi kada mbote tunga na tavani mbia wakasam takan dona ngon mai liu ya sa sinle na ngon nikwa so indona ka ore chuka ni sa tura to buru labu na tite na daka sona bonongo chukino sona sto na korro na cooperative so sa chukon rastolo na bacin sala saran da bul taki iyo so era da ka barbecue ndare tunga na be sangati na ndo be korole be nakara rabaka dorati kwe sona buna kalonga tsari ta ko sona sarbanua sona be no ngo sara iyo ele utal na restriction tiko o bakasa mata ka chuko na sasanga kito sasanga chukin ko baka vitamin na list kito da ka chungo sim kito ngandre chuko me da kandona ndona kan sarbanua kerbe usit ke baka nandala baka list mere vital nango ni mai rei na condition ni lisi etiko erto sulle na TLTP e vide na condition delle vetiko ndua ngosem na priority e solvere na to kenigel mere daka kene karwa talango ndo talakambo ndo kan ngo me baka samta katsu na daka business o irna to kenigel ko list teknologele e solvere na priority mere daka io ndo ka ore ditiko na vivo no etiko kina na bilis ni buka buri lawo ena non da viene anu se na tanto con vi corle lebu o sin red che ne lebu ni tuki erdi vakki na business e le stal maya mbala tini sang ni mata me non tambula me da dite bakandora ka me dite bakambala na consistency da ronga chunga taloni ratu na bara tolu bana generation na to long chair generations after generations and they keep expanding and they keep getting better and getting bigger in terms of efficiency but to productivity ko kachungone au singne binakat mombita kana nonda tu babanua dore chukan tendo na bunamba ya ko ndambara mbakati ko keno kenda bat e sindan da ko lumbal taka eran to do minta ka kena endo na kambla din sa raw man kanta ka elele bi kenda experience minta wasena non de la me bangati ko na bi me da ka bana songo ondo bakasam tak nda ando la ko na kursim ni do da chungona ka ba pero rani ruwa te to la ka ba pero da chungona weekenda rono ndolu tolu ndolu sono ngode songo ne le ndala ba bala chukune ba ndolu
Ongge bakasam tak ni lew talangan na kandar bi korkormo sarlakon ngona pam scheme na neka lew na kandar tu na bredi sami na bi buno enda sa tayana tukina na ituki nangone ba kolis mana remit dan sana kena me wasi me bakana taki undor mona uredi tukina bakasam taka bana ontulu na karapa berla banan do na koro ndo lakna lutulewu ndo na bakaro mbuka ndo na bakaro wa ndo ndo runan raw ndo yonan raw ndo wala kamba kachuna ronondo yo bakasam takaya so na ilawo imbinitu weekend but na kena bakanga taki me taka kena na bakatilewa me nda bakasam takaya ondo tala taka chuma mai New Zealand nengon saba yo taka kena na matentu me compensate taka nangele me koto bagaloa vertona Maori Queen na tainui orto e wekato sangai itu ko na matento kitu sinsile vikemdo na wasni ambulungo patiken nam dulaw kito na babakan tambera endo na wuro ni bisnisi me kakuni mai alikina na yawe na sule na matento sangai seta kan na commission na ilala merto reida na kena didibaki na bisnisi sole vierne to kena umani labulebo ya merani bakasudu manaka me lesu tale bana matento ena bakai daba ena non rasol na scholarship naman ko lebu na yabu sele lebu o tainu ya mokaitigo do a chuk masada lena na kamba ni kena baka mai lebu kana canning factory enon rto chuk do na yabu sele ber to chuk masada len so ngore idea de orto mbito batana concept of the old and the new and ambula bagala kelmambale na burburungo they don't collide they work together na wura ni nonton bula bagai tauke kana wura ni de bagai business na ngona ni ko na kaya ureda ni pamadala timbo ondo bakasa matakaleso na wasni labule wendo solitiko na TLTP vera na wakanda na be busa na be korkoro ondo bakasa matiko bakadaba mea dakawa TLTP ndora policy go me wasebi mama se bakatikina ne labo e wase vera na wakanda mindona wasni labo go merto yan raba merto seta korto indona matelala merto dokina kena bang tekne lamungo maybe me sangni kun me invest wala nga but me bakan duri kina son business me baka wure labo sang wala nga be hirna to kini labo ya but me so mi baka daba lustal kina matentu mana kina tortunga TLTP ni labo so libe na wakanda ndakila kena to ki ninta torni labo na mama na ngunumbia na kana bagalelia na kakeke ngan sini bakasam takra onda takaba but we've never learned enta sembar bakan tadi bulu ko kana matin tungo betike TLTP erto sang bakan tadi ndola bana matan to merto bakasam takorto ni wal sang bulu sebala kan itu 10% dan non de yombul na itoke and yet we are still it's this level of poverty wasatini na bibi na ngo wasani ko o bakasam taka chuko na buru ni lab tubi ketene toki esenga ni ragrao iyo but o bombo tene tubu ko me laksaranga me birang bingarabi chuko na ulunda me berto saranga na chuko me daki iyo ke bakari no bako kota na turanga na presidendi me la come bono turanga na prime minister chena maten tuerto di tigongo ena buna la ko tiko me kin na buru ni nanda tango me kamaro nanda yombul ni toki o TLTP na ka o ndorngo palawe que tonto le sumnes le tonto kacho bi dokta ti wakata me baka murre matana matento bi na model ngo ninto wase kin na lisi mesa viso ta kina policy ko mesa to kunoki ne labongo dona was ne labongo sana sin solve kemdo sana tobule me marro me invest ke itoki trust fund Carlton Brewery Woli share na stock exchange iyo me va me ka kun solve kenda me daka na bunaya ya me daka baka wala indona bele lati yang na nangu renga ni because this thing can keep going iyo the buck has to stop somewhere nangu rea sempre ke weka iyo kan bal kana vatu nangu o kenda toke na nonda yo mbulu chuke sul chukani vikenda na buna le la ko tikingo o na ka o kata chuke na dabuna buna sempre ndur to en rabu ke no irna wakanda be ngarabi tikana matente me tarro bindar bono merani visokina nanandara ondro nanandra ka bakasa mataka chuke masumtak mandam te baka indom ngane usele mainandi the millions and millions of dollars sul chuke berto ena roman rosong bul tursong bul ne baksa hoti
me marro in tono mone wa la bole ya berto kono to kito via vole ave mama ni share ni Nandi International Airport menito bacha tiburto ne labo do bakasa mata me merto vole share kina la como ya ne labo e da urle stal sin da urle nga berto ne busea e da urle stal chikena matanto na musu ni baka da na tamate me da so ya aus sana de mande que hacen una vale tati Benak kalau po kata-kata mana bitalong ko totoka sarang umaru tak baliw. Benak kalau po solo mo dando ng bilaway totoka. Benak kaya. Umaru tak sarang na matagal bital no bangko Nabaliw ka, nasta. umaru tak ni sasul may so na iwali o kla to sa nalandia ba ko na ulutangan ni so na ba namdo suli ba kasama si so na itubo-tubo ka medaka some action plans me saba ka dur so saba ka dur tuk beka sibar ni tongole na ulutang ya una no mo pan no mulistale na vida na stolia ba dur nango tumbak na suli bek me bolong balabu story tal bek ngarto na tikin bek ubunda bula ka ni Ronan Robata de long tulo Ramba tibi renong dol bala Iya. Pertusong ko na nga na bidang nga na sino gereda na ilabo itu. Na ilabo itu ya na kena baka nga tekimbek nga kostar nga to sa wasya chunggo na ultangan ko na biya turangay to nang wala sarbi semi to kita bir me bira to na para to kirela bo mo nang kay tinia na nang to bital no ni kuwa me to sa ngol ko bena solutions na taba so na iwali kay na practical steps ni kamera menda buli kene kina na tuki ena buku ni nonda reda na nonda yau na tubu baka wakata nga kina na biso takini nonda pakasa mau marutaka ni to bitan lo taka na nonda tak bat kira tambongon ya undo naka undo marutaka I love working with young people na ira na youth tambongan ba kasa to kuno meyaw same sa andun din na that's even one practical step bikada kada na bakarong tikumay bikada to ni kuwa na ulutangan ni New Year serangan ko nanon the future of Fiji nanon oira nang kay kote nanon matintu kinembag sa tunggal same ano meningaw Naka Dr. T, ubia tu nangai ke ni kiro ubia bito takat sigo na musi was seperti ke turangayan o usare dan isaba ko toki kiri turangayan o usana liu ike. Ni sabo sa turangawe ka masta. Apo sarang mi sabo tu ka ngamo ko na iya sabo duan jina na ulut tanga bina kasaku talaga mayo turangawe ka. Masta na gele kay nang goling-goling. Tuibich, kero abital mo chiki na ki ratucho sa area, ratucho directa chiko ni sole. Kero itu na chiko, this is a maritime nation. Era may bilan niya, so era na kay China, era may guli mo chiko nonda goli-goli. Era lesu tali China. Kento to undang betok. Era lakumay, era may tiyan nonda gele. Era millennia. Santo no menda me tanto na matanda no buna. Ia. Ninda sa rai chiku nga kiliu, toso chiku nga kiliu, dona ka ubia barita kai. Na nakena lako maingo na palm scheme, na neck scheme, na seasonal worker scheme. Biao, it's a blessing. Engo en dona bi makalunga tatakilebu, may buwana kalo weekenda. Baleta na milioni kina bilioni e chikungoi bichi. O kenda na kau itoke, ya me bayano no darai. Ya no nukurai o ya no nalako chiku na vekanda, werna ngwane merele itaka na palm scheme ma Australia ke New Zealand. E bachungo no nukurai. O era nirsala ko e na bibo nongo. Ya me bakachi ko rele buli na university. Awada na tuna University of the Fruitful Vine. Merala ko merali buli. Oyo nungu ala ko University of Queensland. Libabi mama nembaki nungu later kabo nungu postgraduate diploma in computer science, masters in information systems. Au sabuli da maya. Au sa reda kene wale reda kabo na kay balangi. Au sa ngay may takabo ibiti. Na milioni etiko ibiti. Na bilioni etiko ibiti.
Kembali na goli-goli ke na nonda yau na gele katungo ibici bida dio sa 10% wa turang yanu na tuguna chiko. Kembali na yau tuike. Mental lako ibu notani don bina ka chiko yau sing complain takana non ralak. Belata niwa yau tuguna chiko. Mera na kanta chiko ya mai balangi mera plik takana non ralak as a university. Nirali taka chiko na vine na tamongo na farm era tu mai balangi me university ya pataka na turanga ya mun tapi tongo o ko me kasanga pa me professor tu ko ni sa pamadalo ko na kena te na pa na piu lim sa mulu na tamongo na inches or whatever au sare dan ko na professor me kau mai na pa kasama ia merna lesumai mereka kuni na chiko ni bukan tu i balang mera lesumai betanir sana graduate mai era lebuli tolu na baki so erua online baki ia mera graduate mai na undergraduate degree se master se manli doctorate sara ina be fam korle buli da mai na kana bala mera kota lesumai kivit mera kotali sumai kibiti na kasar bulida ya sana gai yang asar baka milioni nanon rangai ibu notang University of the Fruitful Vine auto tu University of the Fruitful Vine mera non rewaro ni bakasa menyer chiku kara buli chiku batak nganu gole buli 4.5 years au bulida chiku na kaya mo kotali sumai kibiti na kau bulida Kosarani rau tu kina nanogu software factory rusang bulu ketul na baki na kena bulu tunggo. Wer tangan na lita kata kana pam kena nek sandu tolu mera waka sama taka tu ni ora chiku na university tina ni ara anda chiku na tolu wana koloko mera lita kata no problem. Na ilawo sa rau chiku mekina yo ya kali lei sarbiao na kalewu na nonra reida na exposure ersala bulita meka kau tale sumai vera na lako na health vera na lako na caregiving University of Caregiving ya nira lako ni kya ya mer kau tale sumai ke mani rawa ni kau tale sumai ndona ka me mai yanga ibiti na tambana ni bula vera na molmolu na tambana vera na lako na British Army so sar lako sar na engineering ka set kera ni rakota li sumai na bakasame ambaleto na milioni ke na bilioni e chiguike senga maika dina ni rau kina na bula rau kina na mandrai ti na visinga rau beka sona vale boli kina vale no it's okay lesumai bichi ana nugu bakasama na kara bulida maika mera kota li sumai ora na laking gito mera marroi lavo mera trita kana na chiku maika mebakana university ni tambana ningito na tourism major area nira tunggori mai balangi nira lesumai mera kota mai na baka sama sarale reiva sar expose te kira kina mai balangi kota lesumai ki vici merawa kina ni rawa na buri ni labo binaka tundua weekenda so it's a blessing dua na kana no go read to the blessing of the University of the Fruitful Vine menandro mai kiviti me tekibutaki na farmland vici na vikasar bulida mai balangi au na viator bale-bale tampana ko tumayo turanga weka masta beleta na TLTB satiko na bukan nalu satiko na mau tutu tekibusar nga mai minister me sa kona ka na baka tutu ni kuto da kichiku mai beleta na nindua na empaki e solitiko verna toki ni gele en tunan raw na million na dollars e ona no may limsa bulungan na million 100 million e soli verna kanda kar toki ni gele ke baka mandanga me marroi mandanga rusa buluna pasende si tini mandanga na pasende ya tin na milioni rusa buluna milioni ndo na baki me baka tiki taki me baka me tarakina na me invest taki
merani waka sutuma tale se waka tumbura tak tale nei labo ya sarang kain tampulang ai nei labo tumbu na kena na labo tumbu me kakun tampulang me na capital me na spend takana na consume takana capital no capital invest sudu nei labo waka tumbur nei labo dangay bulanga nei labo kwe tumbu me na capital Kondega na muno sa umaru wale muna tabana rurua ni kutumingo turangayanu turangweka maro sangana long wala kasanga mo tudeng baten sabi turo turangayanu na musni boso usaba ngot chiku chiku pamalu turangayanu kombega na muno bia bosangakin wale la kana bika kuto dege mo turang weka Sa totoo kasarangaya o maruta kapali mo nakani tukun maya semen ano mo maruta ka na rongole na wekanda i Australia se England se Faranse libro barong tukun na kabinukwa na bimbini kana bisaw na raye na exposure na no dali bulit tal may sala kabobo apaka nga taking na in enhancing your skill sets kau kotelustal may na nonta puno sa totokan din o marta ko bale bu bia tu kuna bala kala ko ngondo ka sember ni ngolbi ratu o labo nanguna rangol chikin bale bu nangoni mina musi bersa ngole na nek lebu talaga nito ngoni bale rangol chungoi na British Army keto vital tak sarchi ko mandi tukul saro labo ndo nakano ko maruta kala kaya chungo o chau buksar mo torin ko isa abati yo kime mina maramati na kime mi wakami kime na numir na ngwan isa sa mistak sarang arto na ngwan arto na takwa sarto ngwan ang tukul saro ko maruta ka nirsangol na ngwan ngo niragay sumay sabi sa no narbakasa au maro tak sarangan na mutukul mengo ragay listal mi view na kay tukul na labo ni bamatal tak tukul labo ni sonangon na nirolisya ni may bala ni mikrongole na koro may leite ko na farming na sa unraw baka lilibo karaseng di baka meredingo mikito ko binakay raseng baka ni namak na nitulisyan may katulita kata ng gele may katubibo kalistali na panuay bausi binira siyang tukun ibigin ko muir na sangka sa dak may baka na mga tukun tukun may seme tali bi kemunino takatakat kiranangon ni sarara ni ramuide o ir na sangka sa dak sanrenre ko sarang ka sagat ko na labo au marota ko no ngol chung na ngonin go merlis mai erara ni le bukili mai no na baka sama tu me bisa kin binak au to kon sarang na bika ni wase binak baka lebu turangayan binak labo na no mo o reya o na tikina ya na non rangol li bala ni ngoni kayang binak balebu ratu abe to mana ngamento na abe talono se na tabo no mo baka tutu kina veka roni dhaka sa nere mechili me bako binaka ta kina ere sa dubital no tekina chiko binaka Pinak tali servio non ro baita bi otingo na weka guerugo lebu saranga kali lebu tu sungai taran lo men tunon la ngango kila di nangai buke tu tal lebih tal no tarap iya na wakasa mengani kena sangai me raili na to suili we wanga usabari tago tiga dua na bisau di mindset wakasa utali takasar non ro na weka guerungo na buku ni non ralo tu mai non tan lo mai ke ya dua usaba bi tau mandanga ubosu na social media Facebook usanga tu mo defend ta non ralo mai go merlo mai ke lebu enda singa ni bangel kede enda singa ni rawa ka kede suara ralo mai ke wanga sawari tatongo ya na sal non ralo mai sa dua bi bakal ngategil belat ni ralo mai sa mai bukira sa non ralo style mai bawa barau kina wanga sigai bari tatongo to ketina na skill set na no mo skills and dona kai sin ro bulia barora you can't buy that anywhere it's not na no mo kila bada daka and dona kai ro ni bukiko no mo experience na the experience mo so tabo tu non dara tigungo na lo mingo me dada mantene neko senga ni karoro se kamera di ba mamanda ena non rasama rawaka kila manda dina ni senga ni keso rasama rawaka wailabu dia yang menda nanumiti ni rasali ni sa
Ele busana ro ni rapiso ta ni to non rai mindset ni ko ba reta tu masta ni ra mai wango le suan sabi sa wen ni to ni rai en don don me baka kina mai na rai mai bitin sa ala mai bulan don no ram bai lew en do tu ne tu wa suma ne sa mai bulo Australia sa sabi so tala ni to no rai rai da ka un bulo abuliti ko ke pa na bunu anda ti mai kino bitin na kana kalilai ni sa mai bulo ke satu sa rai da tala ni baru ni bulo ke na ka rai da bisinga na ka da kava na ka pulidan rai dira tala na ko ke dan bulo be mali witi na davar di tigunoira mai weekend na davar raw ka tigunoira mai weekend na davar binaka tigunoira na davar siang kino kend ni na skills ke dango na kila ke dango ngona ra ko televisione ke nebiti na rani le ba kila biti na kena binak bi utaman da bakati na remittance ko sa lo tugan na non resuan le usa so sar lo tian sa oti non retemike sar le so tian da sar le da sar le to sar business sar le tar da vale sar le di sar na lori sa willa fiber sa start sar na stoa sa lura sar ti ko na buo ni non mai tuke na kar sa marre rao in terms of money wata ina kila sa ko ta poten gaira sa le ti usra sa pa kila tal ngau bitina sana dir sa ti bura sa le stali tuani so betani esor la ko mai on a 9 months contract sora la ko mai na bagi tolu sa biso gom sa bagi ba relakuan wati ga ayur na seasonal tinggal dio kinando adino bulo kinando nembaki watagir na lako mai na contract age care wakina na daga tale na abatoan so talabunwa esa ba nembaki ilman ni ramai daga ki na buno ndinjo sa mai daga tiki na ba ngobare tati na kila don mer mai buli dikina sa meralo mutu talga merasanga mer buli na kakide ngara ren buli da merkila mbetana ngona regele sukina sa kau te patagir endon na yaulebu na rendre na buli baila na non rakila batagir ke na non ralida kaba na daga na ralagi wai tai tai gini rasali suwiti me wa tu tinya wala batagio manda na nungu mai tungo na bunu sama itogi nango umbuli kentunga kina kabini kuwa nungu lo mai usinga nikila na tunu tunu matani ko nungu yosi tu matani sawa do tunu tu usinga mandani kila na dago bonchir e wada bana kini rai e wada bana kini kana kana o lo mai ngono miting wada kini ke miro tu na runika nungu ni winta singa sabak karu sartungan dan buni kau mati sangka mai tigo ngau sangka mai reda tigo sangka mai sate umeda da sangka wuli da tigo na kandun medak na da ke me ado tigo mai na lo mai tinika ba nemba usama tigo no ka ke de umai rawa tigo rawa sartunga mai na no ko barita tigo na no wuli da sartunga bisinga na learn on the job sartunga na no mudaga batuga sa wuli sartunga kina rai da tigo na kartu daga batuga go ya daga bango sato sarti senga tundo na kuro ya ko mai senga nindo na kilasi nindo na ko nga na buno nga do tumoy kina mai na LTV senga tuto tan kami da tuke sa do mike sa may bisa usara nga na environment do tan da ka may na buno ti mo kina may do buno sa may tikin ko baka tulo tutu ba senior farm manager ike di ba chugo wala farm ko chugo na director sa ito di kampanya sa to sa ranyo ko tu na chuga na certificate fo nga ko sang kay may raw na magitul sa utingango na certificate for in horticulture. Ya sang kami takol tunga no lumangan tulang bagi sawit. Yung may nangaw ng balaw ya berni yung kami tawon ito to. Ko ako tunga chua na kena kambay da kita mani tutu ya mure sa tunga men nangon sala. Por mure may lebu no tar may tingwa na nek. Kaya ba lebu mer na dakaba na kaba to dakabong ko raida na kada tiko buli de tiko o sa dakaba sa tinga e na ba yarang itagigo e na ba isingin mata. Kaya man nolo ko lista lebiti. E singon nolo ko lingala. Kaya man isingan lebu na kawaro at bakilabo. Di santo na kilali mo sa kotya ni lusta kayo tingin mo na numungela na koro sa lako sarangan di ba't na yawo sa pa yaw tayo ni kina ano numukila sa litig mo sarang mo sa aray da kina ano mo ko parit tayo ni tigawon ko pa madala tigaw lo na ano mo set up na ano mo fam kaya man yung sinirota mo sa tigawon na laza scale tumda na kalilay tumda nga naman doon na ka sabi mamanya ka o binta pa ka binaka tuwa na pa ka binaka may kunilusin doon na space saan kay tigawoy ka tigawoy na ibuli ko ron ibulo tulunga nabukay ko ano mo Ito ba ni take or nito na bulon. Sa uti na iti bulon sa harvest sa buke ko na long term. Mo da ka ba chugo bare ta chugo na matani ko na lebu na weekend na ndo tite wa ta na tiyang ko naman dai. O tiyang na do na ngauna may wara ka tuwa may moton lo moton lemba. Ina nga da bukina sa ba do tala tiga bubo. Enta da ka ba kamba to may pa steps. E chigo na kani short term sa chigo na kani long term. Sa go ba muri to ka. O da ka ba na tikabe chigo ya harvest na lo mo tulungan na mga sa tulo bula. Me buke ko no muli da kaba na kamit na dabu na tina tabio ko no ko tauro na bulono sangkay dabu na tabio ko meron tauro na kaya dabu na lumani ruan ng bagsi tulembay
tiga busara nga nakalalaia sanga ilako chigo metoso bia do ngona le do kina no mutakete mo te angona se o mo te indalo se on a large scale farming pa o tu tua ke na kila matanga no non menes ta chigo no sa ta chigo ngona ke na didi wa kina se na susumon manu na na botoa era sa kila chigo na ke na musu lagi se ngarabina ya na manu ni saba mate mai randa le dakaba ike ndor ka da tingo na mobile abotoa wer na ba susumon monu mali cenga na buno merlai dakaba kini merbultak rahata ke wer na do ba mate mon wer na dakaba na dakadango merlai di bon takar lai musu kan lin mo pindi binda na kena bit bota lalai come laptops o na da uso china da mengkali bultak Wea, na skills kita, perli banget lagi ni resali suani. Kau sabar itu tu, pengat tu sabi tangan tu. Ya so na kau numa ni sana ron ibuki kenda tu, se buki kenda, se buki ron dar barong tu mai mereka punya lelai. Na ngoni salan dar raw kakin. Start small, ke sal sungai ni sini kau yang indona kawai labu. Sa kau tu yang indona kilali buko sabai ya utagi tu ni kin. Lai tiga usara aku bare tu tu. Na basic saranga so na kalenga small scale sangka ilago tiko. Me ado bunangau na, o sali ado bakina. Na buno ko go take ti tu na madukin banga bari ta to na tu te unital oro na orto ni litul ngo ne lewa te na le ndendre balai ko ni ngude to stunga uni tani sana ba burba kasam mi sa to ka me do na ona taraba Saga kami tu cakap na vitala nongko sa totokan sino ira na marong sarang leo bungamer sa se macam bingon na non rabi wasi cukup bikim di nasi amat cukup mai totoka na nomuni wasi cukup nomuni bakasama so talangar taruh cukup mai ya nusemi membelet na sole bidana na bekanta bina kembali bikim di na taruh cukup mai enang gai bitar tarai bikim ni usemi babi bina katalenga bi ratu nabara na bingara tipo baka na fam mai Victoria da marau nir sarli tu na bekan itu ki era laki nuita kitu ngonto telanga la kai da kiliten kina na ngoni tu ki dan do nuita ki ena bi tabili bula lai sul weekend ando la dorbo na mo sa menito bulan na mo ni madao ngango do ifre me psa tamay jeri sa kabitu namba kino na lakot ko na RC ni silang sa sol saranga wana kontra ki misali ka utama-tamay may nati sano serua kaya sano na mose ngani tunga bana koro sing sutsar ni buli binakina skill set koto bitana takachungo may na lomo ni bina namba kaya bakin du bakin ru bakin tolu o tamana tik nga na nona binaka na nona takataka sa anu teki ko la turangan ni balengo totokan din tali ni dare ni tiko ko na University of the Fruitful Vine yang ko sa tiko ko na University of the Kiwi Fruit may New Zealand totok makaw sa kami din na mami binakati ko man na changing of the mindset na vital naman nangango we are changing our mindsets and we changing others as well we going to value na bunuan dali bukin sa totokan din bikim ni barang tumay na bunua ta panga ni baitik tik kina mai palangi chamani ngilandi bina bunua nakalo imbuti kimni na bunua ngor muneli tik kin ambaleta nandona ngona oni na lianga tali bunua bina bali besar ono seletal ngona ngona bi masta bunindilo men songo tan non to vital ni ko nito sa mai vital tak chengo na the actions na daba medaka meroni de bakabuna na bisau na non bulan itu ki bina bali blobo bina bali Dr. Tarisi bina bale bu weka ratu na vital na nikua au nanangua pakamadal tu bakaleli au bina kan isame somara au sim na kau ora tikina lamang nangu bina kata na manda medaka merani visu take son na system ze yang sabaka muretu me bakambalabur na tukanda ori na tamanda ndara itu na begitu mendanga na tori labu nilisi rabarang cumengo sampai kana kanggo mena buke na sampai ko siru na lamu ni dolo ke bitile tor mendanga na ronga milakoni ba imbae era kila na daba na tori labu liwi ya enda me kandare de tunga nananda toso eseng ba kami pa kabuto kan sar na libu na kami lore weekend rong libu tunga na sol ni sanango na sol ni abusango ya na vital no niko ni rongo na kati kuno semia me sabati ka no non rai oir na lite ki kende tiko
Oni ko tornangon mo babel bina ka birna nanda turangan bal era lewan baga cukup tukul mandanga na mata board ni TLTB so era ready to make use on a rai and don't rendre to implement a lot of these things. Yo bombo din sala ka cukup menangon sa vision ngon sa o maro ta cukup nan doni baga teki ka cukup mi kusim ke ka intonan rona million intonan baki me tikir ma yendona wasni laba. Usang kare ngo ni nabakana na ni nambangi ni tauke ko vital no tik ndona ngona ya. Now it can become a reality. Ni ora vital nongo ken ka war tik me esa ni da bendo. Amen. Ke ka tikir maya sana kile na via busa na via matangal tikir me kina na wasni laba ya me will me non rashe. Ena ngono sa dak nambanga bagituke why not? Amen. Dari na kasala tungo na itauke trust fund. Era di wa commission na turang bulbinaka. Real motu era daga batikin dari na kena baka botukan ni ko na lebuni company tu may bichi sa lewena tu esa no tu na ito kitas fan Fijian Holdings enda baka samataka da dore na kangan ko endo token tu na Fijian National Provident Fund lebuna buno embide tu kina no tumbu ni baka tumbu labo o FNPF enda kila engaraba ke na lewni bonua era lewni bono ke dibiti ia ni la kumena sana bayan itau ki trust fund sana Fijian Holdings dorka baka samataka chukon na ni satos menango na sangai matata enta kila bina kana na volatambe tu kona basu kambale and the light gets brighter and brighter and brighter so na bi baram taksal chukorongo chukona bitan nomblet na non relako ir na wakanta sala ko babalang na neck na pam na RSC or na lak na British Army ndo sanga na kaya sa mga madaltak maya o Dr. Tiana non relive ni dunrti ko sana wakanda o wambo tini bagsa chanto na vital no sar vital no kin sar lo meleng so na biturang maramambale di salala chuk na kormer rangole or na wakanta tale tak sana na raya o biya o na kaya o krodo vital tak vale ni ngono lako ni kin mikitoli vital na kor e baka nanangura e baka lutu chuk banandon baran sapwe e sindo e dingo rau chuk na polea ni pasien bango baka nga nangita chimnin roe o bina kat meles kota kina pole asemi ni oi ko robo chukwe ni una pasien veko ora bina kat ko modingo ba bina ke dingo metungi vi kata wata na pole ya mereni skua mereni win na kor mereni win na matangali mereni win na buso me win na matentue iya na kito sa mero songul baka da nemba kini to chungo iba balai na kena to so chungo ngon rosangol chikena to mendang ngon ibale sale buna buna sala kina go ngono go se mengo pasen na polo bento na lebeno go bro e chungo menisula de cinco bina kasara mo kwa injine chiko kwa se go posta kata lebento chiko me Australia sasangan ni dingo walanga sa dingo ko sara ni gus bakalelai sara ni vidisan go sara ni dibaya so na skill set ya ore de bakarawa taka nala ko me babalangi tanto lo kina na rai mindset change na vidra ngona korto chukme pertania akito wangande kina batike dakta tinirong wala ka kitong kali vital no sarawa na vital no olistal sim na kautukun chukme liya na viva karamatingo milistal vir na kindergarten milistal vir na primary school level medure na curriculum ni buli na financial literacy merkelao irnanda kawar chukme murungo tambarua tambutuli tabata ala chukme ko na bimbi ni bakayalo matotaki na kau tu ke na do vital ke to ke do tu ora ka dia ga don vital sa paisa ya ni ko na kasa di ba to na bulni to ke na ni ko e sangat talendor ka paisa rule number 1 paisa rule number 2 paisa rule number 3 ke karo dalo number 1 number 2 paisa iya yang tare sa patia na vital na ni ko and we have to be financially literate merenda ulika na vi kaket ke dia tu nang ko na kaya o bilaka mo me chine wala nga na vital no ke kaya barang ba kutsumena na marama na PS ni education o Mrs. Kurleva o klasa may bulang o chikoya baka bida na bata-batango isa nga ninenre be baka room na kango na curriculum ni bul ke baka sa takaba na bi matintulile well developed nation saray na bimbi ni kango me baka nakaba madal tika tu na bara ndagala ko ni kuruli ramo sa rakoto menon rawal sa randolaba tukono ira sa tungo nungu IRD sa tungo nungu tin namba
satu nunggu IRS number, nunggu social security number, tunggu nunggu bank card, kembali na biar bakar tengo, eseng ni bakar tengo na betul-betul gue laku seranga, enak pun ada teu tu kemikiran nongol mekornu, seorang itu tumbuh tak cuma di financial literate sakila cekira, na decision making mereka kapa, laku mena nunggu lapung, gue nunggu consumption, gue nunggu budget, mena nunggu bicara nunggu saving, gue meluku juga na boketi, sarto tau ya butakan gue osol fintech, ya. So from a young age, bakit ito bira? Esengan nindende, baka nga nalako na ares relata kata ko in Australia, na University of Fruitful Vine. So nirong ko na bitang ato kung tsaka orato ya, nirale sumaya na skill set ya sa ko to batamay. Wakati karato, daka tilti be ko nakaba ko matilim tilti be klabinak. But he went to join another department. Iya. Ako ay upskill tiki ko nakakadkaya. Rong ko na robital no rona Dorobo kita may robital no ki dokter ti bat ki manas. Rato chuko may Melbourne. Rato taban kata na abot to ay. Gay watch ko bidana pag sarto baka motaka. Gay da kana motaka sarto di chuko na ka na uba it sen. Merto le collect me banco, collect me vaya. So sa wala man indo na income stream sa ruo sa to na skill set ke dar le da ka may. O sa nanangure chuko na kango to na in the next couple of years. Ibiti merang gay lesmo yer na kan ko bunur chukina. Na non financial literacy kena skill ni non pangata kilabo sa cukup benak sanga kusana vital nongo anggo pasio no pol vital mo have na ko ni no pasio no kango ena tingo mo ko ena kilako so ngo vital no taka cukup na kango era ora vera ko ya o marota menga ito mental na vital nongo nendo ngona ibo ka to chunga ban to kini bata batango bina ka bole bukum rono kango bina ka bole budok tati ni mo na kanta nangai sa tatale ni mo demanda. Nakabali mundo nakabali besar labo naka ratu navara naka yanu semi tukana na mundo may biwa sa ito na nung bata-bata naka binakaniskin ko katoa bakali besar era maraw na bakarongo era talitaka ni gondo na ulutang mumona ulutang da sema kerekina inda tabuta may naka da kila binaksarangan na dapat may enda rongo da tiko na kambing seranga ko na taba medaka na marutaka ni libo na bibisau dan don seranga mitik bu seranga men na nanda lomo ni bali bakatal nga kina na matenitu berto na tamatata ni buli bakatal nga kina berto na TLTB libo na kabango me rasema patamay meron ni rabukeo ira ni tabangon ni kira talaga na nanda dui matabu bali na raw menda sole bakatungan ng bulo sa utu okay anda na ito okay pinakabali besar kero sa lolom sarten bali bikim rano turanga semi may biti lolom sar bali be namdo na wakatalanga kini bi kay nabar danero bitukuna weka Min, taba binibinang nga bali mo na bital na matamin. isa binako besar vida na biwakan ra komen cuk mai sa talangan ra taro cuk mai na check ke bani gay muru gay lilo ngake me muru gay so mga so na taro cuk mai iya Nah, nakapalip sa labo same talakaw ni Biosea Dokter Tio sa mamau sartunga via mo de saranganan mamau tunggo sabe mi koto saranga mi umor Okoe toka bakawits toka bakawits na polon rendre ke de paso ba digo que do koe akantu tapi tak malemu Nakabali, di Sar. pating komandan di mo Nandun, Naka, Rumande. mo toka Naka. Isa. Totoo ba ko ker cuma na biokani mera tomani tali mera kabali bukali watu dawanga dina todo kwenta dolo mera tomani tiko nga no betala nongo nangai yala tektela ni bikimni en motel ni mada mengo ke bakarto ngalala na turanga merto ngol talma metto mo bitala no sa kami dina me bakarto tukun chiko na turanga bikin itu ke lebuna nonta yawe tu ena bula pakai labunga baka na don robon ti ko kina ko ngala kina na bitala no ala katingo se katulungan ini to bitala no ke baka ni bere na ken replay ke baka ni adam bermai nang ngol nga na no Facebook page ni reda nga na video se
kau ni binakatamu ni reda sola kena tuku matela lai tiku talanga ena nunggu YouTube channel. Kau ni sembere ni subscribe ena nunggu YouTube channel ni ngoli kena YouTube nga ni tap nga na talo itok tati ena basi kata mai ni subscribe ni ron sarapa kina na video sa kau titi kain. Sa bulaksar ni dulu na lebu ni video sa katun. No babi ni binak sarapa ka lebu wera kena na wekanda. Wasuritira mera mitala noa en runondolu rusangabulu meta pamengo sau chuko panen baki ena kena tiko na program go ba bidi naksari bali bikim ni ena nomni do bito ko tiko mai kami na bitala no ngona bitala no ni velo mani menda velo mani bakalebu sol bakasa bakalebu menda kalau ngata tiko bakalebu saro sa baka mariani bikim ni na viokani menda bitala ngona kataraba ni sampai mata naka. Wada Kingsland, nakavalevu tau, nakavalevu ikim dona siya mo chukume Ingilandi, Paulini o Paue, Poliasi ki Kulani, bola-bola, nakavalevu, katalang kino Paulini tuima, mga binibinakan ni bakalevu ikim ni enanom ni siya mo tikumay, ni Moade.